least ke ungibuyisela ngisho ne1000 lami uzongibuyisela nje u50 rand. Angithi ngiyachazela bhuti ukuthi ngawudla 950 ngoba isizozala imali yakho ngisho 50 rand ngoba ngithi wona uzozala. Awuzali nayo imali yakho ayizali angazi unginike imali enjani noma unginike imali wrong mhlawumbe ezimalini zakho lezo ziyazala kodwa ayizali lento leyo. Kodwa ikwazile ukuthenga. Iyathenga phela njalo zonke imali ziyathenga wena wathi unenye imali ezalayo angazi enjani kodwa ayizalanga nayo imali yakho ayizali. Hawu mhlawumbe ngaze ngicwalisele kweyami enginayo eceleni nayo enginayo u60 rand uthi angikwenzeni kwi1000. Mina wawuthi angiyenzeni imali engazali wawuthi angiyenzeni unginike imali engazali ayizali imali yakho. Wathi mawuphuma la uzokwazi ukuyikhokha. Nani lokho imali yaseQatar ngosho imali yami yaseQatar uyobona nje njalo imali yakho ayizali bhuti ungamkhohlisa abantu uhamba uqola abantu la uthi unemali ezalayo ubhalile la uthi imali yazali ubolesa imali ezalayo imali engazali abantu abafana nawe badinga ukuboshwa. Hawu eyami ke nje uzoyikhipha ngeke ngikulandela bakhona bazokulandela.